связи с этим мы за 30 минут выдвигаем регистрационные группы, которые ведут воздушное наблюдение. Потом выезжает топливозаправщик, маскируется и подъезжает. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman cara pasukannya mengisi bahan bakar di garis depan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Sabtu 2 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan beginilah cara pasukan Rusia mengisi bahan bakar peralatan selama operasi khusus. Kepala Layanan Bahan Bakar dan Pelumas Sambungan dengan tanda panggilan Gazprom menunjukkan pekerjaannya. Truk tangki bensin menyambangi sejumlah peralatan tempur, termasuk kendaraan untuk mengisi bahan bakar. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui hingga kini perang antara Rusia dan Ukraina belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Ясень, поляна чиста, можешь заезжать. Принял. Основными задачами службы горючего являются бесперебойное обеспечение горючим, смазочными материалами, техническими и специальными жидкостями, а также средствами работы на них. Дозаправка техники в условиях специальной военной операции происходит следующим образом. Начальник службы горючего и командир подразделения согласуют время и место, где будут дозаправляться. Противник постоянно ведет воздушное наблюдение, и основные сложности, с которыми сталкиваемся, в том числе и мы, это ППВ-дроны, различные дроны камикадзе и воздушный противник. В связи с этим мы за 30 минут выдвигаем регистрационные группы, которые ведут воздушное наблюдение. Потом выезжает топливозаправщик, маскируется и подъезжает техника, которая будет дозаправляться. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.